جه فرماندارن یکینه پاراستنا جنیه پجه روکن ارجان تکلداری تکوشینای پجه سرانسری 14 سالان دا اخوی روکن دا زانین گوجه دسپیکا شورش و روژاوا و حیا روژایی رو یه پجه جبو پاراستنا جن و جواکی رو لکه گرینگ لیستی او گود هر شربانه که یه پجه جمیره کی زیرتر دکاره چکان را که تیبو کوشه و شربکه اگر یه پجه دا ارتشا سوریه دا جه بگره او باندور اخوال تباهی جهانه بکه یعنی وقتی ارتش جن یا روجاوای کردستانه جه دسپیکا شورشه حتی روجایی رو یعنی وقتی یه پجه یعنی هلبته تکوشینه کی به هم پا دامشاندن و به هزار بدل هاتن داین گلک وکی جن د جبهات خط هری پیش تدا جه گرتن گلک ام بیجن د خط پیش تا شرجی کرن جبوناویج یعنی ایرو هبونا یه پجه ناسنامه یه پجه د تبای دنیای دا بنا بودنگ بو جبر شورش دسپیک یا کو ام بیجن د تبای دنیای دا وکی ارتش کی جن یا کو بنا بودنگ بو یا کو هیزا هری سرکه د پاراستنا جواکی دا یا کو تدا رول لیست بو یک جه پجه بو يعني جن دكانه سلاح راكي دكانه شربكه يعني هلبته لكيلاك هفالي خورد يعني وكي هفالي نيه بيجي قصده لكيلاك وان سكناندن دوا خط جبهه دا شركرن هيزا هري سركه وكي جن بطيبات برده هيزا خديت يعني دكانه زلامه كي بهتر شربكه دكانه زلامه كي بهتر سلاح جرابك دحمي ارتشا دا هلبته يعني هبونه كي جن هبو لي اما وكي شورش روجاوا وكي جن هلبته وكي ارتشا كي يعني بتشاك بري خستن كرن دوا ارتش توي دنيا ده بكي رولا كي سركه وسانين بو اما د شورش روجاوا ده موجود يعني وسايوا كي جن اثبات كي هري مازن او بو جبونا ويجي يعني حكومه دمكيه ايرو انكار كرنا يا بيجي تاكوشين كرنا يا بيجي جبونا ويجي جباكو دزانه يا بيجي دحمي ملاده هم جسارات هم هبوناوي هم دبيجي يعني دكانه ما قلت يعني الزلامة كي زيدتر كان تشيك جرابك شرجي بك هم دقات جواكي ده هم دقات لشكري ده جبونا ويجي يعني افجي مري هنكي فكراندن شد يعني وكي ام بيجن حكومات ايرو ياد دمكي چما مثلا يا بيجي قبولناكي چما هيزا جبوج يعني دزانه هجريه بيجي بيجي يعني وكي حكومات دمكي يا بيجي انكار بك يا بيجي يعني تشتكي نحسبنه دزانه جبركو دروج ما ايرو هبونا جنا جنا قبول كرن جبونا ويجي يعني هبونا يا بيجي جبونا وانجي هبونا كجبو جن كاتش جوان دناوا جواكا مدا اف چوا يعني جبو جن اف راستيك يعني يا بيجي هاجر ناي قبول كرن ودمه جبو ماجي يعني ودمه نسكاتي دولة سوري لهمبري يا بيجي ودمه تشتكي مافدار نينا يعني نكانه يعني وكي چاوا نکانه شورش کی کو هی تو نجه بگری یعنی اصلا یه پجه دکانه د ارتش سوریه دا جه بگری و کی ام دبیجن مثلا بلکه به مدل یکمین د دنیای دا یه پجه د ارتش سوریه دا اوی باندجبر کو دزانن هگر یه پجه د ارتش سوریه دا جه بگری اوی باندوری خپل توای دنیای جه بگی جبون اوی جه مگوت یعنی ذهنیت